ceerno cheikh oumar o wi oɗo hadara nde hande mi weltima e makko ko weltare kadi nde mi meeɗa dañde hakke deeɗire hadara o e needi mum e haqqe kadi keewal hadara o o wi oɗo hadara yo Allah waɗ e makko barke o wi almudo noon ko ɗum tan woni ko ɗaɓɓanno kala garɗo addi ɗum ɗo ko ndaarde barke hadara o ɗum woni ko ceerno Mouhamadoul Habib haalno jooni won ummiɓe e mawludaji wuro mumen o wi naane o wi debbo gooto ari e makko o wi ceerno cheikh oumar wallam mi juuroyo seydil haaji Mouhamadou Moussa mi ara hami jiima e rawdo makko ko ɗum woni ko addimi o wi aymin jeyami ko bange goɗɗo o haali indi wuro maɓɓe o wi batu wuro amen mawludu mi fii haa timmi o wi transport wuro amen mi fii haa timmi kono mbimiɓe ko daara halayɓe mbaɗoytumi mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam sababu nde seydil haaji Mouhamadou Moussa radiallahu anhu kono on debbo noon ene heewi e dental ngal ummiɓe e leyɗele goɗɗe ummiɓe gure goɗɗe addi ɗumen ɗo tan ko barkinoraade seydil haaji Mouhamadou Moussa rahmatullahi e rendude e khalifa o jamma o ɗum noon ɓaali o ari o yetti kadi dental ngal ɓernde makko ɓuuɓi heen enen no ko gollotono ɗen e nder hitaande nde fof en mbi alhamdulillahi rabbil alamin en mbaɗi najah ko jooɗi ko o tokkima e nofru makko o wi alhamdulillahi hadara ma feewi hadara ma moƴƴi mi haalata hay hunde yettinanam salminama e bandiraɓe ɓe jettinana kam yettoo e bandiraɓe ɓe fof so tawi a timmini mi duwanoɓe ko ɗum ɗo woni ko yamiri ɗiɗo konngudi ɗiɗi woni ko yamiri yo o yettin o heddi ko ko duwaw ko e juuɗe makko kanko khalifa o ceerno khalifa o wi eɗen mbaɗa duwaw o wi eɗen mbiya kadi alhamdulillahi rabbil alamin o wi eɗen mbiya kadi alhamdulillahi rabbil alamin o wi eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin Allah addina en ɗo oɗo sahaa rawane Allah artiri men kadi oɗo sahaa jooni o wi tawi kadi koye weleede Allah ɗum kay eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin o wi alhamdulillahi rabbil alamin e ɗimmijo o wi en jetti Allah en jetti kadi mana pewnude dental ngal o rokki men hande ko dañɗen ko o wi needi ni o wi gila e needi ndi haa e deeƴal ngal o wi e deeƴal ngal e jimdi belɗi ɗi o wi e nelaɗa nana sallllahu alayhi wa sallam manteɗe hono no mantirani o wi no wonno ko ɗum yiɗano o wi eɗen mbiya kadi alhamdulillahi rabbil alamin e bangal ɗum ɗo no wonno ɗum rewi lawol no yiɗirani o wi eɗen ñaago Allah e bawɗe mum e moƴƴere mum nde Allah yaafuɗo dental ngal fof o wi eɗen ñaago Allah yo Allah humta haajuji dental ngal fof yo Allah ittat en caɗele ɗe kala
o ya addane en yaajaade kala ɗo waawi wonde o ya Allah itta men rafeeji ɗi kala lomtina men cellal timmungal yo Allah kadi ɗuncan en musibaaji johooji e aduna ɗi ɗi tinden e ɗin tinaani o wi yo Allah duncan men ɗi lomtina men kisal e deeƴal o wi eɗen ñaago Allah kala ma Allah addi ɗo yo Allah humto haadu mum e himɓe muɗum mo ardi ɗo o wi eɗen ñaago Allah hoto Allah soyɗin meɗen jikkeeji ɗi gadduɗen ɗo ɗi jikku gadduɗo men ɗo hoto Allah soyɗin men barke makko kanko mo jaakorɗen ha garɗen ɗo o sidi Allah Hadimatu Moussa o wi on jaarama noon no feewi o wi neɗɗo hay so waɗani hoore mum o wi ine foti wiyeede kadi jaarama o wi kala ko neɗɗo golliɗo fof e garduɗo fof o wi waɗani tan ko hoore muɗum no wonno de ko kañum jeyi kono minen ne alay sago min mbiya Allah jaarama on jaarama ya Allah yoɓo on moƴƴere o wi gooto e meɗen fof yo fiɓe andiya muɗum hono no mbiɗen ni mbaɗen fatiha laawol salatul fatiha laabi tati ya laɗif laabi jeenayi ngani yoɗani heen ko ñaagiɗen ko yo Allah yantan men heen yo Allah yantan men heen yo Allah jaɓal meɗen bismillahi sëriñ bi nee na képp ku fi ñëw yàlla yàlla faj soxlam bépp xaalis bi fi indi woon naka yàlla faj mu ne nañ def fatiha benn yoon ak ñetti parak salaatul fatiha ak yaa latiif juróom-ñeenti yoon ñu tëjee ko salaatul fatiha ñu fas yéene képp koo xam ne ñëw na fi yéene bi nga am soxla boo munti am nga fas yéene si loolu yàlla na ko yàlla faj gam barke sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bismillah آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد